Osmonhwe mo ho yie wo anibre ho broni beka se beware of covetousness abusiafo na wotwe asan akọ abeto yembion yeda yeho ase se wabọ ye ho ban a yeda so atinkwamu enimiye se sene ye ho ye no sara na monso mo ho ye kote mu nyinara adusia yede brewo no managing for the master until he comes say ye ahwesofo ama owura no kopem se obeba eno na saa na otwi mu anase kote mu nyinara ye ne wo esua ye ne wo adikan ye adusua no mako nwotwe na otwi mu ye wo adusua etoso enkron atifi asem no ose monhwe mo ho yie ewo anibre mu ye twa ho abasisia brebi wo ha echeda nye ye wudi wani but e ya dibre Mary or the baby guru I Judas na so ya enti nkadie asem no beka obon samoa ye ball no ko Ezekiel no a o kire abo no ma ye de ball no wudi enya me bia metimi de enya enimonya kakra bi wa asase so but enya the ultimate for Christian. That's right. Yebesan amamu nyina akwaba na fe de nchi asronko nso free ye ngaje nkwapa Yesu Kristo nchen de ebre munyinara ye de mase se de birada mode mo fidie de to London Ghana memenda kwanrefo Sabbath school na fe chose mu empense mu enmiye se sene yesua sa disua ya ye nyam ntiase sara na ye kwa bonten so a ye de kwa akobobra na otwi mu nso ye wo adom me wa bigwafo sronko wa hasi awo mo ba beboa na de na otwi mu adusua ye de abrem answer na no mamemfa asida pese mfa ma 3ABN TV Ghana sa jumakoi na omoso yasene omo na mbo ye chidom omo na omo boa yenma sa dwumadi ye dia wode ko wiase afana nyina na me kanfo ama se wo mo bi a opese wode boa 3ABN efasika samwa ye de omo number ebeto ye mfidie na ni fa ofra obi beje wo so na fe won pakro no kakra bi obetimi dia aboa no fa boa 3ABN sanse sa adwumakoi e yankronkra e na afa onyankopon asempatre adwuma e de acho mo so TV da rubo ya ka asem na no so mo de ko ebia na wo de ewuni ano krompo ade be ka asem no but wo bibi kakra obetimi dia boa 3ABN fa number no na frɛ obi beje wo so na afi kakra bia no wo de aboa na namsa yeso ma onyankopon so ahira obebre maboafo no aye krado mefa sa kwanya so na mada omodi di akere mo na afi yewi a ya hyehye ye dusua no so media mo for Bismarck mensa ene me wo Openi Samuel ababio ka me ho wa hase da biarada ye ni Openi Samuel na yesa adusua ye wadom ede Openi Samuel asaba beka me ho hase Openi Yamwakaba. Yeah. Great. That's say and then so aba. Me come anymore sister Agnes Tete and so na eti mfimfin no the birada any sister age and yesa programming sister age Yamwakaba. Great. That's say and then so aba. Me come anymore na me call Elder Hansen Asamoah. And so na etichi no ho Elder Hans Yamwakaba. Yeah. Great. That's say and then so what me ediodo abebo odomu semfa adusua semfa mbre adusua F4 yo yewie ni sadia ene na abusiafo babia obiara no ahombrase mu katowani na mema Openi Same emompaye emai pamcho mu yesi trust mu mompaye otumfo ni mobrumfo nyame oma ye hia mu bio uma ye srewa ni diem se inkafe nyina fom so che adusua ye besua yi no ne adofo no nyina abeche no yeso se ma ye nyina nya hu ntiase yentimi fa mo ebra ese ne fata ma ye yi ye hu mfrim se ye de ye ni bi ye nyina nso ye di ni nyina nso hofo hie nyina di ni hire nyina wadom ti amen
Amen. Great. Me damwase me mama nsama akwaba. Beyond the whole of this quarter, sene edisiano. Akoye pa amaye. In fact, oshe edisiana. Drum pempenso bia no kwasem say ayede. Se me sha say ashe last week the yesuya na in fact lesson 8 no say planning for success. Ye hwe nhyehyeye we say wo ye edima nkunimdi na obetimi aye successful na say obetimi adi nkunim huniema bebre we say addition. In fact say addition na very powerful pass yenye di hia ansa na yakoye de fata afi so no yenyere ye huni ye adwumaden me ye ntena ye mfa ye nsanhye demnu famu obi nkoye adwuma mehye ya no hoden na nyankopɔ amo ahoden di asɔre na fa koye adwuma na afi so wo say emre bi wo ho a saa mre no na niema abawa fom bebre wo mma wo ko school si dan abusiafo atwon saa time no wanhwe ya nyankopon asem krampo wo mfa wadwene ma but e koduru saa time na esi wafu do so ye ni nyina wo hwe wo mma oye uko school usi uda na wo sie nyankopon so adwuma e de mane nyina nkakra balance no se na ebe ya no fe so say ye adwuma ye no with integrity yemfa no credit emfa ye adwuma se ne Joseph kodi Israel Misraim no odi no credit e de ye adwuma na fe de di awie no o se yenhwehwe onyankopon nchen afutuo e wo twosem mu opa akwankyera konyankopon nkrofo nchen no mo akwankyere fasikasem bibia ho no na ye ya ebetimi abo me ye nkunimdifo no kwasem se na sa addition no a very good lesson lesson na yinso ye addition bia no kwasem ne se tachi akoma pa di enyanso pa wo ye Kristo ye ya ye o se yenhwe ye wo anibre ho yenhwe ye wo anibre ho yenhwe ye nka abosam no wie na fe yembehwe anibre no krampo ne definition ye kase obi anibre ade ana sa anibre no it is but before then no ma yenhwe nka abosam no wo Luke chapter 12 verse 15 I say now catch on say monhwe na monhwe mo hu yie pepe ho na enye onipa ade a wanya na abro so no mu na nkwa ewo amen amen I think say chine baby kase pepe baby nsu kase anibre but I think say covetousness no nche da anya pepe sa yenhwe definition no ne yentim hu free pepe ho na fe mi hu se ne yebeko yenim enti me ko hanso covetousness and I say anibre ne definition and I say you be chire mu saying me da say Bismarck ye chia adofo enyina na sani awoka no yemfa quotation no first or say take heed and beware of covetousness for one's life does not consist in the abundance of the things he possesses. That's right. Enti a ebia ebi mo ka pepe no ye say still obi a nani brade no oye pepe it comes to that era because nani bre opese bibia won nsem na onyi on fama enti but any break goes beyond prepare but you can't definition now o can I think that's about school no and ma definition but my different areas but my main near or the my you know say covetousness has been defined as an inordinate desire for wealth or possessions that really don't belong to you and they say uwo atinkane or pebi say ubenya ajapade sika ene ahondie bia enye wodia eye obidia na wani abere se ubenya tie famre kwi no kwi ne se anibere but ye kwi pa proper kwi ne nya anibere double of anibere ntie ye anibere we say ati o say yetimi de anibere eye adwuma edinya ye ho kama eye okay in contest say me de anibere ade de me say me de anibere epre me ko school den say me hwe school na masen aye me yintimi de anibere ye enye bone but the moment ya anibere no be ye double pe anibere eye bone enti the word na nya anibere per say eye anibere every say o de anibere epe anibere ade enti two things o de anibere on say anibere na kasa in itself no kenye bone
because wo de anibre esua de a enye bone wo de anibre kanyame asem a enye bone wo de anibre ye ade bi a eye papa a enye bone na mum se wo de anibre ye anibre a good it is what the anibre it is what the anibre that's right ebedane negative it's like negative mean come boom it anibre no so what the ya the papa nke enye bone but obeye anibre bere na kire say ade no enye wo dia eye obi dia unduru ho okay but opese wo huri trusters no bi na ukosi baabi a wunruye na eno na Nyankopon ana Yesu Kristo o tu yemfo se yenhwe ye ho yie wo ho ebise nya ne wani bebere ohun a ya ni bebere ya konya no na eye onipa onkwa enti we have to be very careful eno nti osan di kire se hu pa se onyame ye ne mransem du yin is moral law no enibre ene eniawu ejina gina pen okay ense ya wade gina pen eni adanse krumu gina pen diwuna ni wejani gina pen in fact kai homeda gina pen mo awrade din kwa enye ohoni enye nyame foforo nkan awrade ho ni nyina onze nibre eni omo tipen ba ko ejire se ade a ne yebesua ho ade imu edu papa ba ko se hu enye hu ni se ebetimi ama enkwaje aboye okay nti esi ehwe won say sometimes me for be as me mentor me person oni pa we say ne nyam simti aye ma kono mpesa me simti japan eye papa but anybody comes to a point that ade o ye nyam je chincha mpesa nti kuna me kunu gra me kunu na machi into difference no sana yeah meaning say samen so what the other version so for any break okay eda you ba akane if you can kasem no kra the pepe so say na enye die onipa ba say enye prayer wa pray enya no na wo nkwa ewo mu enti imagine say kwa be so na be mo wa pray bibia any wo no na yet bibia nu aye kan o de wa dwen say we beti open o de force pesade na anymore and internet bad intentions so e de better nia o pese wo hwehwe na echi ntinka in the positive way ni de and kanye boni but bad way na bad intention impression na be dia chire because the hansen kan many abrese misua de the word ani bre na na yisu many abrese me ye adwuma ani bre na na yisu but many abrese ne enye me dia no because pray age ntina wani na bre double nti aye ani bre emro so no okay eno na broni can covetousness no oh great madam wasajidi for saying eno ho adisua na ye ba besua yintina e wose ye tisa asemfu anase yi se ne be ya ye betumi anya ntiase na afi ye de akọ ye anim before then no sanibre ya ye kan wasem do we only see it materially ana say anibre bi wo ho a enheda nye ye wudi wani hu but anibre materially nkwase mahu se manibre obi watoka men so me pese me nya biba me ndru ho is it only materially and na say adwene mu no krampo no obi betimi ani abre obi then okay yeah mame can say the word enibre no covetousness no emotion okay covetousness has never been material okay the result of it and say the results and say yewo ade bi a the moment ya ye ka say ni brebre ye wo ho no na yewo ade bi si wani so a e ma wani kobre ye okay enti the action itself no e ya ade a e wo inside enye material yo eye emotional and I say a feeling okay feel it is anger it is love it is feelings no emotions ni bia and eye anibre enti no se ne tie nie se me mani hu wo say waduru wanim esen me okay na menya I have a feeling I feel like menya and come na me wosa dibia no enye wo na afei de mani akobre enu nti me po kwan bi so
na matwewasan good na nkame no mabedi ho na nka the positive side no say mehu say wo wako wanimu asen me na bia mema mani abere say ba bia Bismarck aduri mitimi duru ho a awurade boa me na menuru ho na emmu no say o deserve me praise say mebo me nsem kura ama no a mebo me nsem ama no o deserve me prayer mebo mpaya man say nyame ma no maintain na emmu no omwa me ma me so me attain such heights. That's right. Odi betimi de anibere aye adwuma abompaye enya saa eno nye bone but ebeye aniberebere ya ntina make us a word and we have to be very careful how we use it. Ebeye aniberebere ya they are what you are telling God nene say enken sese Bismarck ene duru sa level no eye me na enken sese mi duru ho adenti na wakoduru ho eni nti se ne sister ageka ya ene kwan bia mefa so a bia ne ho beye mahi ana me nya kwan ya meyi na firi ba bia owo no aba famu no meye enti se eye ahode a ene mewia ana se mefa kwanboni bi nso na makonya sa ahode ni bi eye di bia bia me force wa se meye bibia me mekwa koduru ho so na menuru ho ana meyi na firi ho yi ho tena na me makotena ho good enye feeling keke o say we should have a strong way and say desire enye maybe minyanka enye bokosa desire no chese and your way wu nkwankwa e kwan bia me fast bia eni brimbrin internet but metimi desire be na say menya atinka bi se wonka minya we ya but enye very strong but we say strong way and say desire especially dia enye media na mbesa meji ti kwan ya me fast bia na me fast nti ebi ni se me fan say hands wo dibia bi mo dibia se ne na wo kan na minim sai bia minya nduru sa dibia ni mo na eye me ya na menya nkame na me wo ho na de oye bia na enso mani good na me ka ho asem menya asem aka afa ho na se ne be ye be to wo mo a ebia wo yo na ya twe na firi wo ne de makwasha wo eya ni bre ni bia ni bre ye parkes here ne kase no edi mampacho ma member sister agedi na so ye nko adusuan mu proper but what so we need very important we need the central the gateway of it and they say sister agedi can say enye just a desire it all starts from a very small point. That's right. And nothing the Bible say check your thoughts for they develop into your actions and check your actions because they make character. You character. That's right. And check your character because in the end you know eno na Yakobon be bu ate. That's right. And the thoughts no keke no e be ba wo adwen mo ketua bi no so one man nyame honhom kronkron kwan ama na antene into positive say first thing me who so be sorry as me time will be kwa it starts from a very small point na develop say your work no eti ni nipa no be ye bia your time or ye bia say fe say nye fe so we so usua will be our time no asa o chia wo pa and as usua ne kasa wo bo hwen no matter what the person does no enya fe and wo mfa ne nka wuti mu nko you start spreading it na ye be kom em say the first point you know great you start spreading it say na be ya obenya bad report in front of people in fact na dofo mpo tie ye ni free ho a eyewo na wo then it becomes competition. Yes me dem ase because na e was say tisa semfo anase na ehun krabata nyina ase na be ye because ye hwe ba bia de yi everybody anase na hyase everybody ye hwe Isaiah ema hint bi Isaiah 14:12 to 14 no hint bi wo hono ema a clear of babia sa ade efri baaye se sister go aye krado so samen so aye krado de aye krado bia betimi akan aye den na ufri osoro ahwe ase aw nsroma srenfo adechie ba watwa wo ahwe fem wa wo bre amanaman ase no na wo de wo kan no wakomam se osoro na mefro makro Yakopon nsroma no atifi na mema mahinwa so asi na matena ahia bepo so atifi fam asase atifi ano no hwa to mefro akọ mununkum sro mia meya me ho osro ni no me hu say osro have to say 14 very good yacho mfoni ben na Isaiah etwa kire yen efa sa asem ya ye ka ho asem die mfoni na ye hu no wa he se ye hwe akinka asem no pepe na yenim
sɛdeɛ bɔne esi ɛhyɛ aseɛ ɛwɔ ɔsoro sɛdeɛ position biara Nyankopɔn de maa Lucifer no n'ani ansɔ nea wɔwɔ sɛ nea wɔwɔ no ɛyɛ okay na hwɛ challenge a ɛbaa ne tirim sɛ ɛneɛ saa na ɛteɛ koraa deɛ ɛneɛ mɛforo ma kɔ sorosoro no ho a meanwhile baabi a wɔforo kɔ no hɔ nso ɛnyɛ hɔ dea ɛyɛ obi ɛna ama wo position bi na wodina enti no sɛ ɛyɛ ɔbonsam abrɛ a ɔte atua ɛwɔ Onyankopɔn nso a ɔyɛ n'adwene sɛ ɔne ne bɛpere agyapadeɛ a ɔwɔ nti the same way sɛdeɛ ne yɛ kyerɛkyerɛ mu sɛ nyɛ aniberɛ ɛna ɛbɛbɛ obi afa mu a nea wɔ biara no nka Paul kan sɛ he is content with nea wɔ biara nanso aniberɛ ɛba nipa fam prɛko pɛ na adwene no keka ɛbobɔ mu afei na negative side no ɛyɛ more instead sɛ ɛbɛyɛ positive no nti the moment a negative side no bɛyɛ more no ne ɛdi akyire biara no nso ɛyɛ adwenbɔne nko ara na yɛ a ɔdwene nti no mostly no koraa yɛ a na mete aka kyerɛ amanfoɔ sɛ psychologically no sɛ wotena ase sɛ wodwene nneɛma a awerɛho ho a awerɛho nneɛma nko ara na the whole day no nyinaa no yɛbɛba wo tirim saa unless sɛ woakyɛngyi wadwene no anaasɛ wapie sɛ menkɔnkɔhwehwɛ nneɛma wɔ abɔnten kakra nti the moment a wobɛtena hɔ sɛ wodwene bɔne no sɛ nyame anyɛ w'adom ama woansesa wo tɔɔtɔ a bohu sɛ na ɛkwaeɛ a wobɛfa so ɛpra ne bɔne no ne nidi so a ɛbɛboa ma watumi accomplish nea apɛ sɛ woyɛ no ɛno ana ɛtoɔtoa so saa yo meda ase pa opening hands yɛnkenkan bibi mfiri Ephesians chapter 5 verse 5 Efesofoɔ nwoma no ɛtiri num yi mu enum ɛfiri sɛ monim dada sɛ odwamanfoɔ biara anaa efi adiyɛni anaa onibrefo a wɔyɛ ɔbosonsomni inni agyapadeɛ Kristo ni Onyankopɔn ahenniam. Amen. Amen. The same statement now repeating in Colossians 3:5. Yeah. Oka say onibrefo enti munkum mu akwa a ɛwɔ asase so no. Adwamanmo efidie ye akono nhyeso akono bɔne ni anibra ɛyɛ abosonsom. Yes. Amen. Amen. So let's look at ni akare de enye na ye kan ne. Yeah. Anibrefo anase onibrebrefo. Or the toto say nipa no ofre no obosonsom ni. Why? Adentia, if you say that is the original sin. That's right. That is the original sin. It's about osom. Anibrebe ye worship. And that worship no your bonsam. Okay. If we say bone esha see free anibremu. Okay. In a perfect world when nyame abo na perfect environment wo heaven. Boni bi ani ho. Obonsam a ye born no ko Ezekiel no a o kire abo no ma ye de born no gold was the least of it. Timbrels, phoenix, ruby, any abo papa bi a ye de born obonsam. Na gold ni diamond nyina ka ho. Owie ye no o say na wa ho ofenti o ma wa koma so. Okay. Na unya anibre be na anibre ye. Na ni ebre Onyankopon me pesa me kenkan bibi efri patriarchs and prophets near nyame afena ekroma yen page 35 no say not content with his position though honored above the heavenly hosts he ventured to covet homage due alone to the creator na ni anso ni nyame dia ma no ewo mu se na eso kese no ade ba ko pe a eye osom ani nidi a yede ma obo ade no obonsam ani koye den ekobre this anibre ya ye kan ho asemi no sometimes na eye very dangerous nti eye dangerous no say boni obobo din wo ho ni nyina no eba wo mu a onipa bia nim say ye boni sa edwamammo wo bo edwaman ya wunim nti na wo kwa na hwehwe wachi ufo nkura mpese obi befa ene no ma no ni akeka ni nyina no wunim but anibre de anibre ye say wo mu a first of all wo dwen say wo na wo ye papa sa enti ne wo wani abre ne ho ana de korona wani abre so no esese ebewo wo enti enye bone ma ho and that makes it more dangerous. If we say ade wo ho na say wunim say ye bone a e difficult so obeko yesu ho say on mo ma ne nko ye say e develop into baye said ye ni mo no ni brebire bia ni bre ye abosonsom na baye in the other words e develop to the level bia wa fe de otimu say me so mani brade dodo and say wahu but dodo no 99%
omo ye anibrefo no they don't even see it they think say omo na right wo waka no na wrong it is a hand time the same thing and nti ese ye share so say boni nyina asase ho na fi na even Adam and Eve kura ni nti odi aduaba no eye anibre because o present ade bi kire ne say udi a wani bete wo be ye ti say nyame enu nti nani kobre nyame position say me ayabo me say abode no pese me yes obo ade the same thing obonsam ye it boni asase eye ni brebre yo and we have to be very careful say first Timothy 6:7 or 2 year phone to say na onyamso pa abudwo wo mu ye adinya kese na ya mfahwe amawiase na nsi ntumi fahwe mfiri mu nko ntiniema wenti ameni abra me pese minya no me kwa me ntumi fa nko enye mehwe o kira matwe enye mehwe sika enye me nkwa ahudi enye mehwe bia metimi de enya enimonyam kakra bi wasase so but enye the ultimate for Christoni. That's right. This is enima yate. Sa. Yentu hwana mo. Anamo. Yo me damwase pa me damwase yenko yemre nti yempese bese emre bebre abusia for ye hwe sene outu yemfo se yenye very careful efa anibri hwana covetousness. Yen hwe so we kan Joshua 6:18 na 18 no 7:1 na yehu se abra Israel for kun ye na afi okodu Jericho na oto Jericho afasu na afi ebubu ye no onyankopon momo yise mo mfa loot no mo mfa bibia but onua bi a ye frɛ no Akan no efa eniema ne bi e call camp won mo ma eho asotwe eba omo so ema in fact na afi kruketua bi a na nka wose Israel for timi di omusin kunim no omkodi nkugu owo ho saade we a Akan ye ne yenim abasa no pa wo Joshua chapter 6:18 or ekonyina saade ya Akan ye ede na adusua be na wo homa yen no kwasem ne say sometimes you know say you kind Bible na you who stories be say our first thought is condemnation Akan pa na nyame akase me yisi na waye but you have to sit back and reflect na fa wonan issue shame nkase koye bi but we have to look at it na ye de atoto ye de ho enembre mu the yemfa in a very simple form and as a dramatic form say it is enke na ye hwe in drama form Jericho for no mu usika yes no mu ahode they were a very rich and powerful people and unti efie bia mu no na sika kokko gold bars akese na ewo ho business course e wona na Zacchaeus na exactly Zacchaeus wa bedru ba bi na Zacchaeus kura it was a business center that's right and even say ye bubu kuro no kura sign building you know so business acronym no and free ho enti no mu osika enti Nyankopon ni mu say there were a lot of normal catching penny enti odikan won e wo mo say maybe mamwa wura kuro no makum but don't ever touch anything that's right hwene so say Israel for nam no edu ba bia nsu ombe no mokora no na omu ni bi enti omu timi eksuwa say ye garlic any jeni are it say they had nothing omu ntade ye show omu ne mpabo anko ano mo wo na wakwa ko akoko pie sika kokko gold bars any diamond and no ma a very valuable yakum emu nipa nyina na egu ho question me gidi say Akan bisa na ho first and say na sa no ma we nti ebegu ha sei kwa wa bra itimi fa de ye ho a ye second question eba ni timu ni say we call it contempt say wo ya de bia ka say enye hwe aha nti sa bone no a enye hwe bone no ebi na Akan ye no after all gold will be wo in fact efie bia mu na bi wo na o faketua bi opone ketua bi o faketua bi dia kwehye wa Nyankopon hukura first of all Israel for no de nya de obi abi hu sa but nyame kura hu a at least manfa dodo enye hwe number 3 and say na Akan adwen mu no se onyame ka se obepanish a so many times na onyame waka se obese Israel for nyina ma Moses intercede amaso. It is these 3 things
are the things I drive yen impo a Christopher and my ebony. Ye didn't kind of say, you who send you we are see fum and no manner. Meti has a CA, me want me dream car. Me will car me ya make us and come talk me dream car Mercedes me Mercedes here by G-Wagon G-Wagon on your G-Wagon if I brabus no credit and I me want me dream house wa because and come and me hopa kabetinum and me walk me dream life wa in committee here is a CA in me say oh me call holidays to cruise any year and come pay but win through honor and so many break into 1 Timothy chapter 6 and 7 should be guiding principle to every Christian. No matter how you dream to get, one factor maybe I say it was so when you obey and you should be content. You have to be content for it. That's right. And to you see at the end say you who send your mom for you corner more phone we are seeing actually. And in the end, me fabi ketu bi enye again yankopon kra no so your do or the beche adofo sometimes let's tempt God like we do with our lives. That's right. Because ye the nibre ne anibrebre a wawon ne ya you have a problem. You have a problem. Me that's it. Gaga me pese me kan say won say e discern my hu say na onyankopon pese omunku nimdie no eya adanse ma wiase nyina ma mu onyankopon ni tumi a owo sanso ne de tutu ye ho a onyame afre yen titu as a conscious so Christo ni bia wo ye se ne be ma wiase ehu nyame a yesom se ne awote enso ye misa ye ho na me misa me ho se adanse ben na ye efa nyame ho amommo twa ye ho ahia yesu ban ye ne ye kasa ne ye no ye ne ye nyame ani monyam ye ma ye hu nyame tumi ananse bibi kakra tumi ami kokoje mpa ye wo bebi na me nyame na me si mesom no me de na to ncha ya na enti se na me ananse wa wotie sa wo ma obi hu nyankopon tumi ni nani monyama sha sesa because Israel for me that was the purpose in tiana nyame ediomo yes and she said ya odiomo omutimi ebubu Jericho festival na ai kro kitikiti we omutimi dwane omo na mama nipa ne bimpo wuye tisi anya ne nyame pa anyi ni tumi antra wan hwa ne ebeto ye no enya papa yo medamase na ketua bia me de kan ye esu aya na e woni pa mu se esu bi e wo mu na se wo hwe na se enye eni nyame akwa emfa ma emasa esu no entina mu nche obi nim nia na aka na e woni mu ebitima ba se sai esu no kura no bi te se ye mofra ye kura no enyewe osino na me enyewe sino na me ebia esu bia na woni mu ani birebre nkitinkiti bia woni mu a anyini akofa sa ansem no nyina aba great and one thing we shouldn't take God for granted nyakopon say just and memum fashe I think say na hands na kana yenso ye was asuni bi because if you say we oni bro bibia wo say nyankopon instantly no wonya punishment bia enti yenso ye fa say after all nyame me kobom pa ya ebia or the beche me and those kind of things enti ma ye yade na bibia mpushi ye but I think say very very important pass say you sua disua ye very careful nyankopon say ma ye nye bibia me ye mfa ni bre enkoye ade anyankopon sema yenye the next one I pese ye hwe enso ye pese ye hwe adisua bitimi asua mu John 12:3-8 and also ye Mary tamwa oba Yesu nase na okofa alabaster oil na ode be pepa Yesu nase no de netumi epepa ye no so can count John 3:12-3-8 na sa abasam no Judas ka say Aden na Mary or say sikasa na saadi ya o ye enwi o metimi aton na nka o mo de akoboa ahiafo which was a very noble idea. Yesu Christo response no Yesu Christo response no rebuke ye ka say ahiafo no they will continue to be with us but me de menemo entrada Yeche Yesu Christo response a wode maaye ene de Mary ye ene Judas nso ne okaye no ye hu anibre contest bi ewo saade we mu adusua kakra ye besua afri mu ense ye nhwehwe ye de ba ye afam kura na ye si bibi papa bia eba ye ho a ya na ye pe nanso ye ka eko obi ho a eho no amfa
wo side e ka ko bi side ne de na wani ekobre imagine say senka Mary or the babegu Judas na so ya entinin ka de asem na obeka okay but ama onu no hono na eko Yesu hono de nani ekobre akoka nia ensese woka imagine say onu kura anso na anwe hu say na da chi bi kura no say nipa kro na me kan say me beton no kura anso e de agisika kitu abi a enuru ayi e de no hu ba bi a intine ya bra bomu no ya me sire nyam ne say onka ye ho na onye yadum na bibi biara eye obidia no enke betumi a enkama yani emre na nia eko obi ho no so no yami ye nyina yani enye emasa nipa no nia watimi achieve rather than say yebema yani abre esi yami yani anso ne yense wa ene esanso na ne obi ho no so no yense yenye happy emasa nipa yo me da say I can be kaka wa ha me say I can need to yan hofo o see what happened to Judas or beside it and say, having had so many wonderful opportunities, so many rare privileges, why would he do something so evil? Because in the anime no say, sir, akonya no nya nipa 11 can no open no momunya as you for no munya one-on-one with Jesus and you mu kasaya. This sir akonya we nyina when you ahwe na se we sa to no. Yes, yes, okay. Because a bit me and say, you to me to say, me to me. Say, no cry now, Sakraya, and what baby. I was be about. Inti, when you go on my Yakonia baby, watching any quasi. Ah, your Barbara, Papa, Baba, find the costume. See, I must have Quenya way, and soon your book. Nay, yeah, near my beer to Senia. Judas here in Indiana, one shot, not and see because a walking kaya now say or cast and now used to bet me to me. I didn't want to say I know you. Or person Ben will be a show. Sometimes there was so much be to me casa or you see a band because me bass messy and miss me important. Now dream into a sorry I remember and my dream is saying. Some in your mebenya yon kofa pebi. Okay. Now kwanya wo hot say bet me ama me nkwaje made this so and I say me be binti and I buy. Tie Christopher yen hwe. All right. Now kwanya da ho man nkwaje no amoye. Yo. Ewie ye no o chele ho konfo. E bia na wan chon ho konfo ba e bia no wo atoboni. Yo. Now ni na kwanya na the same position. Yo. Me da sister get opening hands. Yo, me da say say kakra bia me de to aso ni say until certain time na ye nyina edu obi a yadwen ye say oh Judas de all be nyina na sika 7 kwa na woni team obi kura timi kire say oh Judas de or the adwen money na buy all be nyina no nim say there be Judas not to say ya mamenkan ade free desire of ages page 716 okay near okan o say Judas loved the great teacher and desire to be with him. Na Judas odo o chechire for pa Yesu na opese o ne no etena. He felt a desire to be changed in character and life. Yes. And he hoped to experience this through connecting himself with Jesus. Now no so say na menu nyina ye pese yes say sa na Judas so pese o sesa. Na de na ba ye say na stage e ka no. Was the Savior did not repulse him. Ajenkwa no ampamo no. Ofre no so di na chibi. E bi say na ne desire no say ono so be ba besesa. Also, he gave him a place among the 12. He trusted him to do the work of an evangelist. He endowed him with power to heal the sick and to cast out devils. Okay, yes, we all smash mutu no. No Judas come. O man to me no so say ade no to ahomone o ye bibia o pese wo ye ni bi na nso tie but we show and there ya no enu bi na ese yesu afiri mo say but Judas did not come to the point of surrendering himself fully to Christ. All right. Tiniema Judas nya problem ni nyina nye se all ba first no wadwenbone. Ana wodi Yesu achi na o mpese obesesa. Opede na nso wamfa ne hu nyina fully ama Yesu. E ho ne point no. Yen so ye de no ye nyina wo afra yen se Judas. But it will only take us to become like one of the other 11. Just like the hunyina. Okay. Emma Yesu. So ye ja a part of ourselves. Ye any brebre part no. E free ho say no de ye mfa ma Yesu. Ni aka ye de be ma no in the end we will end up like Judas. Okay. Because enka se ye nyina anye se Judas ya enka emma se nyame asafu mu
eduru se nominate na enibrebiri yenti na adane to kwa hwan ne pe elder hwan ne positions se anka eduru baabi a enkodane entokwa mewo yafa nke eduru baabi a yemfa enibre a ye ni abri wo wiase en substitute Sabbath say ye koye adwuma nyesika if you say no nti na ye wo ho this enibren kitenkete no we have to surrender it to Christ say ne Judas na opese odo Yesu na nka opese ono nso eye saa bi na ne Yesu asafo no ye nyina na Judas ka ho no Sarah na ye nso say yamfa fully ama Christo in the end we will still deny Christ. Okay, great. We share that aspect of Judas, no? But you share statement, in particular, name found to 2 years, dear one. How does it fit? Say, as some can it was noble. Had any ton a day, no boarding, name found come here for. Okay, and your charity as a Judas. Your intention, I know they can't say because I am when I can say, Pana or your comfort, now only no good town music and no we are. I can best speculate, sir. But me, why is simple? My mom say intentional. No, they can say no, boy, because they be unconscious. So, because can't even know betting trouble. Okay, that's all betting trouble. I never really want it. Sometimes to be yeah, to be all positive thing. And yes, I mentioned young man when your man has a boss of no, but no one can say intention. Be any money or painting. But then I'm yourself no person or boy. Okay, and then yeah, okay. Made our hands brem. Mamenka same way na okristo ni bia na ne ho so it's Satan will not ever come with an illogical statement. It does. Obonsam oba wonchen a oba with some logical statement to send a Judas kan yi pepepe ebi no de ko ye Eve no nkomo na oni Eve we di no e ya na ye soro ye blame omo ni ade yes ye blame omo because na nke so run it to nikunu ana run it to Yankopon say Matthias emfoforo bi but say wo se wo be gina ho pa tie bronsam a obeka say wie no bebo nsema ma na kodi nachi that's right enunti ne na Judas wo ye no ewiase nyansa mu de enunti na people are on the internet so many omuka asem wo say Tony Pasum say Christosom kra no eyenkoasom Christosom Christo kra no woni ho they will get the same thing from the Bible to logically make the argument. Obonsam ko share Yesu in Matthew chapter 4 also na hwe no eno mo ye nyina no nsem o kan ye logical we nyina ye me de akotome keke na so rememe de bema wo ya twero se uhuri kura wo nan empembo ya twero se bekomodo than abodo pano you have the power to do it. Yes, it doesn't sound logical but Jesus say I'm not going into argument with you. Yes, but me Yesu ya twero se no so de ayeden abowagu eti na Yesu ni makomom se na Easter ge kan ye no onim na komam eni ti no yi na no sa no se me na Judas be kan we kire me a anke bebo me nsema ma no if we say what dream be friends outside the box. Yes, but yet thinking outside the box and the boy some of them needs to anoint Jesus whilst he's alive and not Mary Magdalene you know not just you were asafumua and I say Christopher I was say very careful and your argument to be sound good and I say sound logic no and I said nipa no penyankopon ye ama sometimes na say na sister can be a selfish you be na nipa no but o gina bibi animu na wodi aka asembia mo bia atiase maye obia the nan so but I you're very careful on that and any brain so ebetimi every one more aba and then enko the other one so Ananias ne ye Sapphira and so yeah Acts chapter 5 verse 1 to 5 yenim Ananias ne ye Sapphira say time asuafo no e doors no mka se obia amfa ajapade obia amfa ne mambra Ananias ne Sapphira omo so mkoton ma ajapade kama na so omo de ba no omo twa kakra de sie ye de kakra ne baaye eno nso no in fact omo nya ehun sunsanso wo ho asanse atro na no mu di picture catch say nyon no e no mu di na tro ne mo chidi amponyankopon Ananias buhwe ho e ma owu ye ne yire nso baaye e bisa no nso di na ye ho ano no nso e di so omo nso omo story no omo nso omo abasam no ani bresem ben na wo mu na DNA betimi asua free mu bibia kakmedase nya bibi kakra betimi asua free mu ye etoro bia te se awarefo a se mumienu na muti ho na se nia eye no kre no moye ma dwen se mo be kata no kre so na nia eye boni no ma promote a se du se nsunsanso ne ba mumienu nyina mo so
nienti American sa ne se senka ekoba se even no mumienu abra ne ni ase twa tro se nye sika ni nyenya nyina eni abra nye ni nyina no mde aba no awotwa hwefe mu ye no senka ne yiri ba no ka no kura enka wono no enya esebu no but adwen na akọ adwen kro yenye we sei ni yesi ya diwe ya yesi enti ne boni na ye adwen ne yenwene boni ni mom but ya na etore bia na ye yire fi se yesi akunta no obia bebu ni de ema enti ne niame ka akire nyianu nan se anibre eyade ya enye enti na atresem na adusua no ema ya sonate ye enti ne enye no se wo oba na na se wo kunu no emu ba ko ewo mu bia mom ho paye na modin se mumienu nyina mu be free se mu free mu so a ni odi ne ho awura mu no menka se mi kunu anase mere ana me banti no nso me ni nyina e go follow the same path na se eba atemu no a eye ankra na ni verse 5 no ti o se na verse 5 no se na ni asiti asemi no o hwe asiwi na ehu kese ba won a what ye ni nyina so yes imagine say that time no wo mu anu o ka hu ni nyina se nka no obi abo ni trimu po say o de ni de ensu besi a ni anka happy ntinka obeyi ni de nyina aba that time no de wo de wako intino bible kan me ye ni dudu achi enye de enkoye bone great me da se pa open kaka me kan ni say onyankopon se ni nyi nkwasiafo oboshe hu ubesha when it today and ka wan shempa nkaye that's right intimidate ba family sometimes say bia bibi na was rather say abo for there na say bibi manfu ye penkofo mo matwa say obetwa say what is enkofo hihye bia na waso na wahye untua bia onyankopon ontwa wonhwe instantly nti wugidi sesasem ni ho sometimes e bedwin say adan kwa na say onyankopon this up asotwe din say bankofo nso nyame ade ompe no ompe enti befuto ni say untimi ntuanya by force enye se obi ehye monti ese onso hye masi ye hye dia ye fa ma no krem nti ye se ye hye bi na ye ntua sense ye be hye apani munyam e bia nkofu be gina ho ma ye hu se nkofu du hye bo ntimi sima ko gina ho ba e bi nso na mi ni bi ana mi ntimi ntua nti afuto kakra me ni be ma e wo ho no me da se pa yeah nti me da se say by extension no be se ye kai say na asuafo na anasafo na ye kesi sa time no yeah enye nipa dumienu na na I don't think say no ka 12 no honda bi na wa be ka asafo ne ho esi ye hye ne nso say enye nipa wo ho ni nyina na gitu mu say ye koton ye japade na omo anya ntuma nton no obi enwu dabi they were sincere in the fact say yes ebetimi aka say omo amfo omo japade no ameboa ebia na omo boa in a different way but ne owo bia wa koton no God had no problem with him. You wouldn't ask him. Ni shira ne na de bia ono obeka. But the moment ya woji tu mu say me so me kan wo mo kwa koton say you ka bo sha asem no. At first when they started no na they had the desire so omo beye. Etu hwa according to the story no omo ton ni nyina wo. Omo ton ni nyina. Yes. Which means to say na nkomo wo pen so omo beye. Satan will continue se mra ye ni nyame be ya pam no obonsam be koso aka agu ya dwen mu a wokose no we Christopher de mwase you na munya sika usika nso na wo 10% eho akoma nipa adi o ka so adwen no so e ba otiri mu on za de koma nyame e ba otiri yeah me wie ye nso me san koyi about 5% and 10% assign their offering ye be tu CCC ebi ye ya e be kwa ko bonsa calculation bi e be ba utimu no wo be wie no na wo minus yes but o minus no wadwen mu no feel say sorry dey na dey baniti na wo minus ade na obi o so dey wunya atua ete ni bre part e wo mu ne say omoton wie ye no mu say sika iso na ye de sika nyina ekoi ye de ben na ye de be ko holidays ye de ben na ye de be didi ye de ben na ye de be tua danka ye de ben na ye de be ye we ye de ben ni nyina na ya ton they forgot to say omo other people no mo ton di ni nyina ba no na Nyankopon hwe wo it's that's right enti Nyankopon no person kire wo say you can't deceive me enti no ma ye hwe no so say omo ni brebre ye ba mu no was not the initial thing it was when they have done it na kire omo hu say ade de de koma nyame a enye ade mama yensu yemfiri mu na yensu ya nye bia ntie nyame great yenhwe ne di awie na afi yemfa nsoro ye di afi ye hwe okwan be fa so adi anibire so nkunim no de mepese be kan afutisem bi wo 1 Corinthians chapter 10 verse 13
yen share 1 Corinthians chapter 10 verse 13 social biara ntomo gidie eye nipa die na onyankopon ye no kofo a omma won so mu nhwe emro de mu betumi so na yemmo bema kwan a mude be free social no mu abeda ho na motimi agina amen amen great nti afutusem ben na ye fa abra ye hwe kwan ye be fa so a ye betimi adi anibire so nkunim e wo sa asemi ho so ye share adusian mu a or the my so say covetousness is a matter of the heart and like a pride and selfishness often goes unnoticed. Okay. So etore bia wan hwe a wani ebrade na enso no na wun because as you point one finger no etire obi no na ne aka ni nyina ehwe oso ntino you go unnoticed. Afin so which is why it can be so deadly and deceiving. And ntina ayadia betimi adada ye abra ye ni ema ye hu so se ye no. Na afutusema adusiano akenkasem de ma ye na adusiano so mai atrapo miensa. Bi se ye nyina sa atrapo yesu. Na no na betimi aboa ye amiatimi overcome sa disu enkunim enti sa yet say on notice who say oye enti edi kan o say make a decision to serve and depend on God and to be part of his family. That's right, because one yes sir onu ni okyerɛkyerɛ for obekyerɛkyerɛ wo kwai nia onu na wo depending on onu na be guide we na ye enti follow sa nia instructions ya me dey mawi. Into we are sad now by any part of the family. After second, be daily in prayer and include Matthew 6 verse 13. It says, lead us not into temptation. That's right. Edi niala dani da adie chi adie sembiano. Unim so ha eda wanim. Yeah. Into ni say pio so odan anyi so sorry o. Fako nyankopon anim say aja ade atimi bio ne sere wo afi na mi be pii nso he bebre na abu wiase minim ni amikotomu nti aja mi srose fam na asi ye kunu wasi say udi sai no so kan ho a ebebo afi ni etwato no ti be regular in Bible studies. That's right. Said the bia nkrai ye kai story books bebre na no at least for Bible so eka etiti enkura no e fa bi nso eka so daily life ho ye se utimi di sa niema miensan udi sa niema miensan so a ene ne o se nso hwe biara e ma mo so da di ne ye onyankopon e dia na afenso ne beba bia no obebo ekwai atum nti se wadi kai anya foundation no na build in you odi enam nti no onyankopon nso be siesie se de be ya bibia edi wanim ba bia no bema wahunu in advance. Maminka in Psalm 119 verse 11 no say me the ones me krama kumam na manya wo ho bone bi. That's right. Enti asem ni na betre say wenya na what say na wa bompa ye na me abo na wetimi edi so enti kaka mesa aka ni say any no there's no excuse for that. That's right. Nka yebetimi de yi yen ho anu bia na disia na ka kire si yen ni sun enti nka ka betimi de ahihye ni so oh ese we kra na je hwe nka me fa we nka me senso edu breach na ka se mani breye na me fa ye even though it's not right but once one fan dem na bia yi ni ho anu. That's right. Most of the time ya de ni ka ya chi my friend is the excuses as ebe fa ho tinyame hu ye mobo yentimi ni nasem so se ne tie yenso so ye wie na ye wie pa yo me da say open hands me last statement and say ya can covetousness ni brebre ho asem na esan kura ya ho ya jealousy ni nyina ehye mu ya kan ho asem a emransem du no ni twato no 10th commandment ne say do not covet emma woni mmere oyonko yere oyonko fie oyonko kunu oyonko japade oyonko position ene bibia oyonko timu ye esen wo emma woni mmere fi say wo nso wo de a ono nso senka wo protecting ya ko bi nso ani bebre again First Timothy 6 no mesro sa quotation na man mpa wuti mu da sa wo pese overcome ani bebre a o si ya mfa hwe ama biase ye kwa ye de akọ eti ani bebre o ma wani bre na wo koye noma e de wo kra Timothy ho no say ebi mu de o mu so they have sold their souls to the devil because of
ahonya yes enti moma yen hye ne so se kakra o se ne wobenya ne wobedie ne ne wobeda ne ne wobehye se wo bi a esombo ma wo enkire se enkoso enya adwuma empre wo dream wo da bi nyesa ne ye ka Kristo so men kire se fansa hye wo dem fam na ye kwadwofo koso ye adwuma no so kakra nyame de be ma no emma wani mmere entra nko ye ne yense se wo ye nkoso wo kra ma wo bonsam that is all na kakra mpo de be ma wo no fa hye nyame nsa this is what we are saying great na unyame ebeboa yo me da mo asem se yemre no ayebe abusiafo yebeda mo nso ase se mo ne yen ayesa adisuan ose yenye very careful yenhwe ye hu yie na yanko fa ye ho ankotete anibre sembia anase yanye anibrefo se ne yedi kan acheche mo ne se ne maboafo no aboa ma ya cheche mo no anibre ye bone na nyina ne fareban on ponsam na de shasie bone nyina ni hini ene anibre yenye very very careful pa na yani ankobre adie medamo asema bigwa for someone so maboa ma ye this edition ade abre yen atie for next week no ye share lesson 10 or say giving back yeresane dia ba no ye be share no say wa bobra na afi wumfi na kwa anim na say wa pension no kwan be na abefa so atoto niema yie na wo pension no so enye ohaw ema obebre sanse say wo ko pension na nye adwenwe na doso yare bi na odwen se beba bebo so be win terms e bi ntem bebre na wo ko wa homegye mu eba sen na trosem na kwanche na ebe kire se na ebe tutu ye niema na ye pension ye mu inse se aye ye hu no eye ya anije eno na next week no ye ba be share me da mo asepa ye ma me nda me technical directors ne producers no so ase anke esel ono na oboa chinchim ye mfidie no ye mfoni no ye editing ye bibia no anke esel na eboa edisa dwumadie ede eba anka tanso eboa ye chinchim ye mfidie ni bi ma sana kwam se fatwum ne kwadwo adu uyafe omo nso omo nyina eboa ye ma ye buana yedisa adishan ade ebremo nyankopon enhira munyina dasende yedidie toso eduno so ebe ebremo katawoni na mema sister age enhira adishan so emaye onyame pana ya dawase se wa maya kwantre ne afuto bebre wani bre ho asan hye bo second Timothy 3 ho se ene edi akire no san ne manina beba ebeba na ntrese yenye bi entina wo boye kokko nti awade esrew se ya be ya de se ne mo beti wo wiase fa na nyina dombo a na ye nyina ni bre honhom bi e wo yem yentimi nyimfiro ne fa ye homma wo yie ye nya wie pa na wo ba ya anyra efise ye mfa hwe emfiri wiase a enko e wo wadonti amen amen